Naimbag nga agsapa, mare. Nagsapa ka mo tan, arimwar. Nembag ngagsapang matmare. Wan, tainak man ijay ayandama ng Madison. Adda nga min nadamag ko kan. Anya ngay day ta, maipapanitian niya. Jay ayuda nga aga po ijay munisipyo, Marge. Siyempre, padasan tayo barang mailista tinagan tayo. I doubt no mairaman tayo. Angam sige ingkalata padasan. There's no harm in trying, ako na dangarot. Oh, si Kamat Mainet. Anya ti maipaay ko, ading ko. Ay, kwa nga min manang. Nadamag ko ang adda ayuda nga aga po ijay munisipyo. Kat i-request ko kuma. Ano mabalin ang mailistang matdagiti na. Idi nga min napalpalabas nga ayuda. Kat saan kami ang nairaman, manang. Kasta ka de. Ay bayam, takasaritak ni Kapitana. Oo, nagpaiso. Awan at talaga tinagan nyo ide. Nung sana bale, sales to kakman ni Kapitana. Ay na, agyaman ak nukasta, manang. Na sino manan tinagpuor, namin anon nga imbagak amay parit tiyagpuor, ngam sige dalata sige, ay buisit at talaga dagito'y atat tao. Sandak apulos apat pa tiyan, agoray ka man, i-report ko man ida iti BFP, tamamulta dalakot nga rod. Ha? Nay, apay nga agong ungot ka. Saan ka kadiunay nga agpungpungtot? Tapno saan ka abumakit adagos? Kasano ajak agpungtot, kat nakasuksoker dagiti kapurukan. Naibaga lang nga roden ide, amay parit ang puor, ngam saan dakla tapat pa tiyan. Ay na, no saan mula akaanakan dagitay, in-report ko idan. Saan kumot ida kaanakan? Nilakay Aramidam latati kayat mo. Awan bibiyang ko kadagita at tao. I-report mo kay Den. Anya? Nay, kagawad Jonathan. Nakitak mo't dagi taga BFP. Adda ka di manin na i-report. Wen, di kasinsin ni Ira. Nagpuur na kami. Saan mo da plastik dagiti pinuuran na. Nakita ngamin sa bayasin ninjan na. Ay nasayang man ninja multada. Iso kumapay nga igatang da iti sidaan da. Hay, ikunayukit di kagawad. Managing bubukod at talaga ta kapitana yung. Nukat adda makita na, when numadlaw na amadi, agi-report adagos. Sapay permi, ti kinatangsit na no kontraam. Ay na, eleksyon la ko man, tamasukatanan. Basit laangan, kagawan. Talaga ang madurag ko day ta babae. Basit la talaga. Makapasuro na talaga dayjay a Kapitana Ligaya. Agasam, napanakit din in report ni Kasinsin Count. Nakita nga rod itay, Mare. Talaga asulitin na ti kinakapitana na. Tabas taadda saan na amagustuhan. I-report na. Ha? Kaanon to nga tanga agpulo day tatao? Ay namare, saan to nga agpulo dayjay? Aging ka nga awan timang laban kun kwa na. Ayun na niya. Mangsapol tayo mangkit day, ti ilaban tayo kenkwana, tapno masukatanan. Saan ka di nga ado ti gumurgura kenkwana? Adon ang agpaiso. Ngam na dumtang ti panagpili. Ibutos danto matlaang. Sa danto ko na, jakla ko maimbubutosan. Nagdakas matgayan ti ugali na. Ay naya, ugali ti tao. Saan ang maaw-awatan? Apay nga awan manan ni kagawad Jonathan. Saan ka de nga impakamok nga adda maangay amiting itangal daw? Napanim pa check up ni bakit na, Kapitana. Nalipatan nyo ka din. Adaya matimpakpakada na. Talaga kit di nga awan respeto na kanyak dechay.
Tagabsent latan no kay kayat na. Isupay pagsasawam tuman. Into no may agduty, salang maaggagat no panagsuswildong, nagalas agalad. Ay na, nagmayat man dyan na panan medical man. Nagado ti kargaje, food pack nga intad da. Ay na, taltalak mo pa'y. Ngamnoda kami, awan lata. Siyempre mo ta, sikan ati kapsat ti kapitana. Kanayan nga dayod ako naman. Ay na, nagmayat abiyag. Anya lakit di ti pangasmon, Samuel. Di ko namkit day, bukbukudan nyo la kanayon no adda sumangbay agrasya. Imbes a para barangay, para kabagyan mo ni kapitana. Ho! Unfair at talaga! Apay mo't anagatidog ta subsub mo may net. Kaslamot lamang si Luwanag, gabo iti pirme pa nagwisuot mo. Hay! Masurunak namin iti dayja a Samuel, manang. Agasam, ta ipalastog na pa'y anakaawat ka no iti food pack iti kalman. Ha? Di ko na siguro saan amaamuan ti kaadwan. Nga iso ti number 1 no kastangad da maiwaras. At akasano, kabsat nga rod ni kapitana. Ay na, imbes amabain, awan, bad trip. Isuman, gapo mo ta isuda ti adda iti turay, kat aramiden na mutlatan ti kay kayatdan. Imbagak mo't kinimanang ligaya, nga isurat na tinagan nyaw. Umjak man na mo, puro akot inununa na dagijay kakaanakan na, kakabsat nan. Kanayon mo't akasta. Ay na, naku namon manang, idi pandemya, idi agited da iti cash assistance. Ay na, inununa naman dagiti kakabagyan na. Kasla isudala ang tinaapektaran iti pandemya. Oray to pa'y awan dito'y barangay tayo. Kat adda na ganda. Agasam ngay dayta. Kastay na kunakon, kapitana nga raw, at mabalin na ang aramidan, ti anyaman akayat na nga aramidan. Husto man no saan. Apay manang Madison, saan mo ka di ama iturod at tubngaran dagiti madi nga aramid na? Aniya? Oy mare, kitaom ka di daytoy. Ha? Nimot Uncle Jaime dayjay, mare, nabartag samot bayat nga agronronda. Kasano nga roda no adati agtatakaw, wano man agdakdakas. Kasano na nga rod amatiliw no kasta nga agdiwar-diwar. Kapumot ka-close na ni Kapitana akat aramidan na matikay kayat nan. Ay naku namon mare, kaano rin nabii anabartet da. Kadwa da Uncle Istong ken ni Manong Bagsang. Agsyat da pa'y nga umuna, sakbay nga grundada. Naturod da ta saan mo't ngamin nga ungtan ni Kapitana ida. Ang no normal laan nga bumarangay ti agwalang-walang anak kainom, dagos da tiliwan. Abusado at tao. Launay maray. Samuel Adingko, isaganam tay identification card mo. Tada umay agitad iti tulong inton bigat. Ingkabat bagaan dagitay kakasinsin tayo. Kandama ng Vanji, Gary, Joel, kan Madeline akakabsat ta. Tade, makumikumak dito'y barangay hall. Madagdagos man ang kwa kapitana. Ay na, nagmayat lagi din di kastoyaya. Ayuda manan. Samuel, partakam de agkut-kute. Darasam, tamangan numadamag manan dagitay nasusukir at tao. Apay nagito'y tugtugaw anak kasimpa dito'y kapitana. Adda umay daitad nga ayuda. Apay nga ron na diyo yung pagpakaam mo, kapitana. Apay, naskan pa'y aya. Asino kadataad ti kapitan? Sikawan no siyak. Ha! Lumastog kamatan na, kagawad. Kahit asino nga ron ti may kaniti ayuda, kapitana. No saan kamat anang ibaon iti agilista.
Ay, saan ka man nga ginlalaing Jonathan? Siyak lang ti adakarbangan na nga agpili, ta siyak nga rod ti kapitana. Mawatam, ah. Auntie Madison, ape anagadaw mo ti tao dito barangay hall? Ita ka diti General Assembly? Ha? Saan pa'y mat ka anakan? Kan may sa, awan mo timpa ka amo ni Kapitana nga dati event ita. Mapan kay ngamin ijay aanti tapno makita yo. At dapat ijay damanong Samuel, kan dagiti kakabsat na. Agraman dagiti kakaanakan na. Kumpleto dan samot nga may nga pamilya ijayan. Aniya, malangarod, mapanak man ijay. Bantayan pa'y nga rod, dagiti kakasinsin mo tane. Awan pa'y ni uncle mo. Uwan, auntie. Oh, ada ka mat Madison. Saan ka mat nga officer of the day ita? Apay nga da ka dito eh. Si Kamat, imayak tanadamag ko nga ado kano ti tao dito barangay hall. Apay, anya ti mar-aramid dito aya. Ada nagiwaras iti ayuda. Angam kas makita mat, nakapanaw dan. Nalpas dan ang nagibunong. Aniya, kat, asino nga'y tinaikan? As usual, dagiti kakabsat kan kakanakaka. Alangan mo't nga ikakpay ti sabali. Ha, never. Kat, kasano mo dagiti na dumabo marangay. At duntuman ti saudan na. Awan bibiyang ko kadagita tattao. Urayon damata nga iso dati agturay. Taramiden dan tumatami na kay kayat da. Aniya? Mare, inawagan nak itay jay friend ko, agtrab-trabaho iji dole. Kat amom, adda ka no ti maangay a cash for work intun umay alawas. Kat siyak ti paglistaan da iti mabalin a sumali. Oh, wow, mayat man. Kat kasano nga rod ti basis mo dita? Uy mare, saan mo atultuladan ni Kapitana Ligaya ah? Amangan mo't no kabagyam laeng ti listam dita. Oy, saanan niya? Kastoy latan mare. Mangilista aklat tamot ti may sa anagan ti kapamilyana. Iti kasta, matulungan tayo mo ti pamilyana. Anyat na ko na, mare. Approve mare. Si kalako man ti Kapitana. Saan kat ani Kapitana Ligaya? Anya, loko ka talaga, mare. Tila sa sawam. Alangarod, kakabsat, nailista akong dagiti nagnagan nyo. Tilangan aramidan nyo, kating kayo agparamid iti Certificate of Indigency, iti Barangay Hall. Gan mga lakay motan iti Barangay Clearance yo. Malaksid ngamin iti ID, kat dagita ti masapul tayo. Manang ko, Kapitana. Adda na damag ko. Oh, anyaman na itan, Samuel. Ibagam ada Agosta ni. Ado pa'y tar aramida. Agdudupong mo dagiti taga-purok uno itay. Ah, iti anyaga po. Nakitam ka di ijay ni Madison. Saan? Nila ang Miss Beautiful ti adda itay jay ang magisarsarita ka dagiti tattao. Ayun, saan lagaya mataga purok uno ti adda jay? Kasla amin mataka baranggayan tayo kadda jay. Kasanon nga imanang Kapitana. Kasta ka di. Aguray ka ba ang tawagak ni Madison? Saan kami pa'y ngamin kat ang nagsarsarita? Ay sige, manang ko, Kapitana. Marikrik na kapag sayatan di pagsasaritaan day jay kay. Narigatan, ang mga numaudi tayo, manang ko, Kapitana. Nyamot ni Kapitana, ado ti ipapaaramid na. Agkapi Kapitana pa ilang, hindi na magkabaulan nga aramidan amin ti reports na. Madison, nadamag kumot, anagado ka no ti tattao di tapurokyo. Apay, anya ti pagmimitingan nyo, try duran daksamotan.
Ala, apay ko mga aramidan mitikasta. Kat loyal kami mat kada kayaw. Di kaya gar-aramid, Madison. Madamag ko lang nga da sa balya pang panggapan nyo kontra kanyak. Ha, makita yo. Aniya? Engka itayan ni Ira akanakam. Tamuam na niya tinaramid da. Mawatam. Aha. Wan, inakon. Ira, adda ka ka de. Umayak man ka na kan. Oh, Auntie Madison. Adda kayo mat. Apay auntie. Anya ti maipaay ko kada kayo. Kinapudlo na. Imbaunak ni Kapitana. Naamuan na kanungamen nga ado ti tattao dito balayaw. Anya ka iti aramidon dagiti tattao dito ikanakan. Kwa? Imay da nagpalista para iti cash for work, auntie. Cash for work? Apay at sikat imayanda. Saan ka di nga ijay kumain ni Kapitana? Oy, Ira, saan mo akong kontraan ni Kapitana, kanakan? Amumod adakas da ijay no makapungtaw. Ha? Ne, awan mo ti dakas nga aramidag, auntie. Kan maysa, saan ko akabutang ni Kapitana? Apay, nalipatam ka iti inaramid na iti pamilyami, auntie. Idi ginastos na ti abuloy para kumakininanang. Jakpay nalipatan dayjay, auntie. Isu asaan nga glasto-lastog dayjay a Kapitana. Taamok ti bangsit na. Aniya? Iti anyaga po, nga da kayo dito barangay hall. O may kami kumamangala iti Certificate of Indigency, Kapitana. Tanya kumarason nga ikan kayo, aber. Masapul mi nga mingkat. Para iti cash for work. Cash for work. Apay ajak na amuan ti may papan iti dayta. Asino, tinagpalistahan nyo, tadi na pa imbagbaga kanya. Nagawan kat abay nan. Naimbag abigat mo, Kapitana. Siyak tinaglista iti naganda para iti cash for work. Iso ano mabalin? Ikanyo kumamot ida. Tama sa puldakat nga rod. Si kagayam ti agin lalaing, Ira. Apay, anya kumati posisyon mo dito'y barangay, tapno makibibiyang ka kadagita abanag, agraraman kamat. Anya? Ne, apa niya kastamot ang ti ibagbagayo, Kapitana. Awan mo ti amok adakas nga inaramid ko anya. Kan may sa pasap ti inaramid ko apa nangilista. Saan akas larag iti duma, nga una ang dalaang ti kabagyanda. Paspasagidan na ka de. Ti makunakla ang Kapitana, no asino ti nagsili, iso ti magasangan. Bastos ka talaga. Pumanaw kayo amin ditoy. Kanjak to pulos mangtad iti certification adaw dawatin nyo. Kagawad Jonathan, dandanin ti eleksyon. Nag-file ka kadi iti Certificate of Candidacy? Ay, wala din ko nagpasay. Aywan gaya man niya. Magagara na kudkad. Sapay ko ma, tamaabakan ni Kapitana Ligaya. Maring at nagasat tayo ang ading ko. Think positive, kagawad. Manong ko, Kapitana. Mga bak ka pa ingatayin ton pa nagpipili? Alangan batasan, ading ko. Damag ko kat napigsa ka ni Kagawad Jonathan. Fake news data. Asino kumama ti mangayat kan kwada, kat dayo lang matitoy. Madanaga na kamay, Manong ko, Kapitana. Ay, agdal na ka man si ka Samuel. Siyak ti mga bak. Siyak! Oy, Ira, may net. Ibutos dakto Baka mo't saan nyo nga isurat tinagan ko. No worries, auntie. Sikat ti numero 1 ang kagawad ko. Uray siya, Manang Madison. Ngamno ni Kapitana. Sorry lang, saan ko nga ibutos?
Ala, ikan nyo kumapay mat itimay sa agundaway. Anya ti amo tayo? No agbaliw ton. Ay, awan latan mo kanti. Na ito lang nanti kasjay nga ugali na. Oh my God! Awanan. Naabakan. Yes, thank you. Nasukatanan ti kapitan. Ay na, mare. Kastaunay tiragsak ko, tanaabakan ni Kapitana Ligaya. Awanan tay pagpangpangas na akin na kapitana na. Ay, true, mare. Ay na, sapay kumata sa anton nga unfair ti sumukat kan kwa na. Awanan na talaga. Saan na siya ti kapitana? Ay, awan ton dagiti ayuda may manang sayang. No sana ko ba nagbalin ang malaging bubukod? Sigurado siyak pa'y lakumati kapitana ita. Ay, awanan. Goodbye, barangay. Goodbye, ayuda. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at makasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky din! Nay, si kamot gayam panyang, anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? At dala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta. Idi ngamin na minsan nga aldaw. At da nakitak alalaki ang nakatambay dito eh. Ay na, naggwapo nga ni nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Diyay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day, Chay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka din, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige, nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay na unay tinagan na iti kinataar na. Friend, adangay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay teresena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. At na nakita ka gwapo. What? One friend. Ay na, nagwapo si ka. Si ka talaga. Dagiti nagugwapo lang nga lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg. Noan niya tinagan na. Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo. Agpapansin ka manan. Agiramang ka. Ikanat gayam panyang. Nagsapa ka mo dun? Papanam? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanin ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino ngay mananday ta alalaki? Secret. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Ang mga noon na anak amang porma kan kwa na.
Masigurado nga gusto kan kaday jay, Nestor. Imay na pa'y nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay lang ko mga rod tamaranaak no umayak tumanin gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang mat ni Panyang, kan kunamot abaro ka pa ay. Uwi, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si katikagasat day ja Panyang. Lagi din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamod gayang Panyang. Da kayong matata, imbes nga ibagayo ang nakapimpintas, ngam kastakit din ti bagbagayo. Kitpod no ba, nagsarming ka kumaa, sakbayari muwar ka. Anya mo tinti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na tilangam no rumwar ka. Aywan tata, adda talaga purpurma. Kasla Daniel Padilla ti rupa no. Anya? Iso ang mapanak ijay tiresena ni Bakit Openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day talipstick mo, si Kapanyang. Ha? Apay ka di nana. Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga noomayan ni Nestor dito eh. Kat mga natibagbagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Di ko na, agulimag kayo. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, Manong Baro. Un gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading. Ha? Eh, kwa? Panyang tinagan ko. Ah, kasta ka di. Nice meeting you. Panyang. Nestor mo tinagan ko. Ah, kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwin. Pudno day na. Balasang ay. No kasta, mabali na nga agdaton ken ka, ading. Ha? Eh, kwa? Eh, sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklaw na ading. Awan ang yaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdat-daton. Itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita. Agayan ayatan. Imaya, daw may ko'y padamang kan kasuping. Ha? Anya manang? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Hika talaga. Ibagamon ay nagbayakan. Amom, agayan ayat kami kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbaga. Agayan ayat kami. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa ilang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Di ko nang kitdi. Umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapa? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo. Isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga ro di balay medical man.
Ako naklaki din no, anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagay may pada magaduwada ka nun iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bain. Kadbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko nagsangit-sangit tumanan no ibalik dayja alalaki. Kadbay Saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo ni Tidadya Anestor, tanyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre ay ayatan mi titunggal maysa. Iso nga ipupos mi ada kami. Ay, awan na ti amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalata. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawagak la nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kini Nestor kat forever. Understood? Ha? Da kami ti mangipanaknak iti kaadwan ti forever amakuna. Nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kini Nestor kunak tumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, kat Katniel, da kayo matapanyang ken Nestor, panis. Ay, oray siya. Nakitak dagijay impupos ni panyang a picture da iti dayja Anestor. Nabiit da pa'y anagam mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impos nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray po uton yun nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaamu maten Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y matinam-am mo jay tao. Gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo mo tanay ti biyag na. Oh, itay pa'y aray ta cellphone mo tikit kita ama. Kit-kita man da ito impos ni panyang a picture da iti dayja Anestor. Nakitak day ta na. Nag-commentak pa'y nga ron. Imbagak, asapay lakuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat nil. Ay, Jack lapat yan. Ni Catherine to pa yan nakapimpintas in breakda. Ni panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa yan, Nestor Panyang, forever. Ay nagraramantidang nga. Ipopos mo si Kapanyang. Apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga ron kaayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiaramido, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kaayan-ayat ni Nestor J. lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwa, kinita nakpay nga muna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di. Babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso day ti girlfriend na. Anya? Daklakit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ko na yun Aguuyong kan samot kan Panyang. Ay ayatok na yung kaibagbagamat. Nabiit kayo ba'y anagamam mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan ba'y anagdaton. Ay agasam manday ta. Ay,
Ano ano i-break na ka? Ayan na di ko nang mauray awa ng tikat niel at adalat na forever yun, danga. Pasensya ka kuman, Panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Kun may sa, mabisinak lang idi. So naibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngam siya, kasta unay abustog ko idimbagak nga gayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensyakan kunak manin. Lipaton nak, talipaton ka mo ten. Anya matanti kasta niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabiit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days ka lang. Anya ka matan. Kasi tinakunak itay. Pasensyakan. Gaputaawanan ti panagayat kukin ka. Nay, apay nga'y ngagsangsangit kamot ang magmag na sigapan niya. Nay, ta sana sumumbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam sa wanan bain. Ayunay kang panyang. Basol mo mutlang ano apay. Tan mo pa'y unay nga mamot itaw. Nga may ayatang kiday. Anya nga ita. Si kamanay nagsangsangit agasta. Guna mapanyang. Amom, si Kapanya. Makapalik ka. Among lang aruden ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya ka 11 years. Da kayo magkininestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Anya? Kano lang, inimbagam kada kami forever kayo ti Dayja Nestor. Ngam nasurok lang nga makalawas. Nagwin naswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbat ay mabot pa iti 11 days anya. Ay, nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, mapanya. Awan pa'y nasaya at naibagam si kabakla. Ha? Di tang kamandangan. Ay, makapalo. Gudpod numat, makapaunlag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmat ngamin namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kayan ayat na. Sikamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat, 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka lang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena, nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ng ibagayo. Namukla ko mga dagayang kaya nayat na. Jakla ko man nakiamamo kankwana na. Ay na, basol mo. Gapo lang amin tagwapo.
Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso ken rikna. Sayang dagiti lipstick kas kadaado apag papintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salbag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam awanen tinestor ije balay da kapitan. Nagawi doon, kakailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo. Saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay masakitan, mawatam. Nana, Naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anyakat ta 11 days ay na makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. day tamanin bulam tig igamam Pedro. Papanamanin aya. Income dumayong ag-basketball, Gina, bakit? Ay na Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarkadam. Saan kan matatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawa kaya. Basketball nga ro, tipagismat. Una, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag. Tinapatag. Agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawig. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-ayam iti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapan basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball na nang. Una, ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, ta nakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak na nang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro ti mangloko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami lat nga agkin na awatan. Sa bagay, awan mo't kit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon nakaapanawan. Nay, nakapulos ka man iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan. Wen, bakit? Di kagdarag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka ka di mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yun mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pangpanganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaun.
Salamat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manay. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan nakuna ni nanang mo anak ko. Anya tinakunan ni nanang, tatang. Kasla baro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na amapasama ka. Wala. Ngamruaman nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Agawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drolan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro Anagawe, Drolan. Anda ka pa'y magpapanan ni Pedro, Ginay. Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanen asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramiden na. Rabiikan asin mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wun. Imbagak nga muna atan niya gaway. Dabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Kwa. Napanak nagbasketball. Bakit? Kunak man nun alpas kayon anag basketball. Ha? Kwa. At dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak na pan nagbasketball. Anya? Uwain, kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyuga ka na pan nagayayam iti basketball. Igaman maninday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Anya, bigbigat, mapan ka manin ag basketball. Wun, bakit? Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayan matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latat ti pan nakasagaw ka tumulong kan ka. Pedro. Mala. Innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. Di ka pa'y nagarmusar, lakay. Nagarmusarag to ni Jay Papanat, bakal. Amo ka din, bakit mga umay ka diti balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matankan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa? Di kagdanag. Ta, kanayon akmat lang umay dito dagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, saan na mabalin katay? Apay kumasaan na mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa? Basta kanayon naklatang nyo umay dito dagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadena ka. Katay. Talaga, Pedro? Uwan, katay. Inaldaw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga.
Una ka na mangan, bakit? Ha? Di ka manin mangan dito'y balay? Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka da eh. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikasuan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko Pedraw. Anya ti madmadlaw mao, Roland. Doon sa mo sa bali pagbas-basketball. Anya? Ay, awisin na mo, Mike. Tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketballan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya nga nga raw ti amaw, Roland. Di ako ni bagbaga hanggang maadaan mo nga aramidam. Aha. Talaga na laing ka mga basketball. Lakay, awan ka di ti madmadlaw mo. Awan mat bakit? Apayaya. Sa bali ti agparparik na kanya. Anya nga minday taya. Apay, kayat mo payaya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga lakay. May papanday to iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kaslasan mo't basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan la narik na? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar-aramid iti saan nasayaat? Ta talaga Uha? Wen kate. Gaputa kailiw ka manan. Ura siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Ibagak matan kan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, kate. Urahi mo. Nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Ronan. Kwa? Sa anak arimwa na pan nagbasketball ita. Anya nga minayatin pakadakin ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dino iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa? Diyak ka mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulagan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapwan, Pedro. Napanak nagbasketball, bakay? Luklukon naksamutan. Apay ko mahal, lukon ka nga, bakay? Addan samutan babaem. Apay anak ko nam dayta. Ay, jak maramit tag babae, tasi kalaang tay ayat. Bakit? Apay nga rod apang panawan na. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Kwa? Ay, ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kagdanag, takanayo nagtundi ti balay. Magkanak man nga rod.
Dayak talaga yan. Bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo ya. Ado akis, Anya? Alan, Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo, Kwa, nabanog ka na pan nagbasketball. Bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga nabanugak ang nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manayin. Pimbanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kenkwana, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda ngamin mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti lalaki, nanang. Di mo ibagbaga siya tinangidanon kan ka iter aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain ang lalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang amin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapnog nakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kaya't mo sawan? Aglalaki ka, may? Day, nakapulis ka mat. Bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ito lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Sa dino manahin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramida kita. Mapanak matagay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakaduam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya di kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. Gayat mo, mapanta pa yung mga niti restaurant, Jenny. Sige. Basta si Katimakam mo. Ginay, anya ti kahit sa unday daw eh. Sa bali mo't gaya ma-volleyball, tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumat tar aramidam. Saan ka di ang mapankamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta, katjak among at da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na babalain?
Ay ayatin ka, Ginay. Di nakisuksukat Mamadlagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Pakawanin akon bakit. Di nakisuksukat iti dayta lalakay. Agbalbali wakon. Sina akon ti babae. Anya? Pakawanin akon abakait. Diyak kayat mapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ayayatay. Sina akon ti babae. Anya lagi din. Si kamot ita, ti masakitan, Pidraw. Ibaga, ta nakamiris kan. Anya laki din. Malah, agbalpaliw kan. Tapno, di nakaisukat, ni bakit baw. Alah, papagayam. Ditan, tinagpatinggaan, ti may sapay apakasiritaan, ni tibiyag. Naintay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayo. Anya laki din.